PAODAM ing tabi using bundu matin kunji suya tan okjabol na kolumjari ngasigi maroiba PAODA Lampel Park Court Complex ta National Lok Adalat ki thorom pangthokre Chama kumapan suba jananeta irawat ki mapokumon thorom kaksin pangthokre Amasung tanipan suba DSC trophy gi ngasi sana ki match ta YWU na SDO bu panchal mangama tamai pikre Mapungoy pau miyam da pizari National Legal Services Authority NALSA gi direction makada Manipur State Legal Services Authority masalsana approve tawduna District Legal Services Authority dalsa na sinduna Imphal East amadi Imphal West District ki oina Lampel Park Court Complex sa National Lok Adalat ki thorom pangthokre National Lok Adalat ki thorom aduda maru oina court panduna leiriba pre-litigation casing bank loan electricity amadi isingi bill motor accident claim matrimonial dispute revenue case amadi criminal compoundable offensing na chingba casing loshina bagi pandam da pangthokpa thorom aduda bench ahum thokna khaidokna chathaki bench ahum thokna chathaki ba case aduda revenue tribunal gi presiding officer and lanlima ND amadi PS family court Manipur gi judge Bini Ngangom amasung District and Session Judge Imphal West Yumkham Rothana Chairman Sing Oiduna tongan case lakpasing dispose tawki Thormatu yingsilaba yakchinba lakiba High Court of Manipur gi Judge A Guneshwar Sharman High National Lok Adalat haibsi chahi tara henna court case thengnaraga phangba result aduga Lok Adalat asida case thengnadana matam changdana amadi sel tingna party ani adu phaminaraga yasinaba proknaba honabani National Lok Adalat asidadi Supreme Court High Court ta challenge tawba yadre Lok Adalat asida laklabadi case adu faril oirigani National Lok Adalat asi chahi amada marirak pangthokna court leriba case sing loishina bhonabani handak chahi ki oina December thada loishingani aroiba numit asida adom adongi leriba case sing paisa tingdana loishina bhonabiu che naba leiraga case oina file tawdriba dispute mayamasi hariba Lok Adalat asida refer tawlaga loishinba yai National Lok Adalat asida thengnariba case sing jada marfutara bank loan chingba ngamdaba asingi oiri leiriba judge sing ukil sing na laklaga makoni yetnariba sing adu yanaba ama puraklaga loishinaba sinba thorom amani paisa tingna ukil tingdana se naba sing loishinba yai hariba yasinaba si amuk hana court review tawba appeal tawba Yararoi masina aroibani loinana ahan boina National Lok Adalat pangthokiba aduda case kulhumdoi gumba laki adubo handaki oina adalat asidadi case lising home chani henba refer tawraki hari Service to pubiro aduga suman lo adalat hapagati koi kunda lekai da khalaksa maira sanga tawba yasna basisu to nium sumugati koi lo adalat baru hapuga ko kesa patni hamsuma sabjage to na koi lo adalat se national sida tabda mar parakta koi kesa badi to bonga base solution lo asigi isla national Communist Party of India Manipur State Council ki Jananeta Irawat Celebration Committee Manipurna Thabum ama chupna chatharakliba Jamok mapan suba Jananeta Irawat ki mapokomon tharonggi saruk ama oina ngasi Jananeta Irawat Celebration Committee kakching sindana Jamok mapan suba Jananeta Irawat ki mapokomon thoram kakching phokchupa lekaida leiba Library and Information Center kakching mipun changda pangthokre Thoramatuda Comrade Ching Yengkom Dananjoy Thokchom Tomba Mayang Lambam Iboyema Yambem Chawba amadi Yambem Seitina Thoramapu Sing oina saruk yaki Jananeta Irawat ki ayek pamitam amadi Communist Party ki thabak thorom kayada thawayang namang thana chenbiramba amadi party asigi wakalonbu mang thana pukhatna bahonabada achauba thodang lobiramba layoi khraba CPI kakching local council ge comrade singi maphamda haikaleka tamduna haudokiba thoramaduda CPI Manipur State Council Secretary L. Thoiren, CPI National Executive Dr. M. Nara amadi atai akhang ahi wangang lukyana Jananeta Irawat ki punsi wari wakhalon amadi mahangna miyam gi yaifana batawramba
ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯂꯤꯛꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ CPI ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯝꯔꯦꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ CPI ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बाबलू लोइतोंगबमना कुकी मिलिटेंट्सिंगदा मतेंग पांगलिबा अमदी महाका पुन्ना थबक तौमिन्नरिबा मियोइसिंगना मंगोंदगी लापना लैबियु हाइना मैतै लिपुन तेंगोल पुबा कक्सिंगी माइकेदगी अकनबा मोंगदा वार्निंग तौरख्रे। ngasi Manipur Press Club की कौप्रू हॉल द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा लुप असिगी थौमी युमलेंबम प्रदीप चंद्रना वफम असी फोंदोकदुना हाई मैतै अमा ओइरगा कुकी इमिग्रेंट माइग्रेंट्सिंगदा फोंगना मतेंग पांगदुना हौजिक थोकलिबा इरांग असिसु मैतैना कुकीदा हौबनी हाइना अरानबा प्रोपगंडा कया संदोकली। मसीदसु नतना तंपाकी मफमसिंगदा चर्च अमता लैबा उलरे हाइबा वफम नेशनल मीडिया अमगी इंटरव्यूदा फोंदोकिबा लेख्रे। कुकीसिंगदा मतेंग पांगलिबा बाबलू लोइतोंगबोंगा चटमिनरिबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा मंगोंदगी लापथोक्ट्रबदी मियाम मांगदा मिंगा कोनना मखोइना तौखिबा थबकसिंग खंगहलगनी हाइरे। अमदी ममांगदसु PDF की वुमेन विंग की कमांडर मेरी माया कोपी नुपी अमा इम्फाल मनुंगदा लैफम चाफम पीदना लोटना हनंबगी वाथोक लैख्रबनी। मसिदसु नतना हाना मियामगी मिहुत ओइरंबा अमदी मचा मसु सिंगा लोइनदुना इम्फाल एरियादा लैबा NGO सिंगना कुकीगी NGO खरदा फंडिंग तौनब होनरिबा दो अथुबा मतमदा तोकपियो। लोइनना मणिपुरी मैतै बेंगलोर एसोसिएशन नोंमनिनी असिदा पीस इनिशिएटिव प्रोग्राम अमा सिन्नबा थौरांग तौरिबा अदु लेपियो मरमदी प्रोग्राम अदु बाबलू लोइतोंगबमना मरु ओइना ओइबा थौदांग लौरगा कुकीसिंगदा खुदोंचाव पिनबा सिनबा प्रोग्राम अमनि हाइनसु मराल सेरकली। इंडिया गवर्नमेंट हजिसे लेनो ब्लॉक तौरगा थमने सिगी ब्लॉक तौर खंगदगी तपाकता लैबा NGO जिंगा कुकी जिंगा पुल्लगा तपाकी NGO जिंगा फंडिंग जे लौगरागा फंजे चैनलाइज सनागंदा थाबगी पोट अमा तौरिसे सी लेनो अखोदे सिगी NGO जिंगी डिटेल्स अखोदे लेनो लै सी यारगदी सी तौबिगनो सी कइगुमा अखोना क्लास तौरगदी नोगी NGO जिंगिजु अफोबन। All India Trade Union Congress ITOC Manipur Sinuna Satharakliba mass campaign on political solution to the present crisis of Manipur gi saruk ama oina Bishnupur district tasu mass campaign tharom ngasi CPI Bishnupur district gi open bawanda pangtokre। Tharom aduda ITOC Manipur gi General Secretary L Sotin Kumar, ITOC Bishnupur district gi President S Nilakamal, ITOC Imphal East ki Secretary K Sanahanbi, ITOC Bishnupur district gi BP M Mangi amadi ITOC Bishnupur district gi Secretary S Kulakpa RK Nathuba mitungnen oina saru yaki। थरमदुगा मैलेना ITOC Manipur gi General Secretary L Sotin Kumar na फोंदोखिबदा Manipur gi हौजिक थोकलिबा इरांग असि अथुबा मतमदा political dialogue तौदुना Manipur gi integrity कायहनदनबा solution अमा पुरकनबा अचौबा स्लोगान गलोनना लमयान बहिजम इराबोट हिजम इराबोट पोखिबा थाबुंगा मैलेना मास कैंपेन असि पांगथोकपनी ngasiदी मेजॉरिटी ओरिबा मैतै सिंगदा कोकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लांदारकना मणिपुर gi lam kaya khudum chankre mafam kaya da मैतै चंगबा यालरे मियोय कया मयुम मैकै मैथाक्रे मियोय कया रिलीफ कैंप दा लैरे मियोय कया सीक्रे। थोकलिबा इरांग असिदा नोमदा चंगद्रबा याद्रबा पोचै कयागी ममल अतिया पकना वांगले। थोकलिबा इरांग असिदा तेंगा सासोन तौरिबा थिका तौरिबा मियोइसिंगना कानबा लौदुना लैरे। इंडिया सरकारना थारकलिबा लानमी 60 हेनबना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगीदा फेवर लेपनबगीदमक लैखिबना मितैसिंगदा कुकीसिंगना लांदारकपदा ngakthokpinaba leitre loinana khul ngakchariba kayabuna combing operation tawtuna fanaba honaduna leire। महांगना मखा ताकिबदा मणिपुर थोकलिबा इरांग असि अथुबदा सोल्यूशन पुरकनबगीदमक इंडिया सरकारना कुकी मिलिटेंट सिंगदा सपोर्ट तौरिबा असि खुदकता लेपनबा थबक ngakna अथुबा मतमदा पाककदबनी लोनना अथुबा मतमदा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स लिंगदबनी। मणिपुर लैरिबा स्कीम वर्कर्स सिंग
स्टेट शेयर हापना अतोप स्टेट सिंग मानना सेल फंगनगदबनी तालिबा डिमांड सिंग असी फंगनबगिदमा अथुब मतमदा दिल्लीदा आइटो की मिहुत सिंग चलगनी हाइकी भारत सरकार ने कुकी लालौबसिंग सौगली बसे मसी खुदक हंदनबा थौ पाइकलु हाइबसी अक्टोबर की अरोइब सयोन स्वाइदा स्टेट इफाक्ता चौबा स्टेट लेवल कन्वेंशन अमा मास कैंपेन अमा पाइखतबगी थौरांग मयाम तो चंचली लोइनना कोई यामद्रबद मी चनी दगी तादना दिल्ली ताना अक्टोबर की अरोइब सयोन नथगा कोई नवंबर की फर्स्ट स्वाइदा चटनबी कोई थौरांग तो किलोमीटर 10 सांगबा मणिपुर रेड रन टू मैराथन रेस ngasi मणिपुर स्टेट एक्स कंट्रोल सोसाइटी ना सिंधुना कंगला वेस्टर्न गेट तगी हौदना बिरमगोल कॉलेज फाउबा चेनगदबा लमजे लमथाखरे मैराथन रेस लमथाबगी थरम अदुगा मैलेनना डॉक्टर दीपावली नामैरकपमना फोंगदोरकपदा इंडिया के ओइना HIV/AIDS नाबगी चांगसी मणिपुरना होमसुबे स्टेटस ता लैरंबा दो ngasi मक्ति यामना हंथरे एप्रिल अमसुंग अगस्त था फाउबदा मियोय जामरी 19 स्टेरासिदा HIV/AIDS नाबा थेंगनबगी एनुअल रिपोर्ट फंगबंगमले लोइनना ngasi चेनगदौरिबा मैराथन रेस असना मरु ओइना HIV/AIDS अमदी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की मरमदा मियामदा करमना अवेयरनेस पीगदगी हाइबदुगी पंदमदा पांगथोकपनी रेस असिदा चही तरा तरेतगिना कुनमंगा फाउबगी मनुंगदा लेबा नुपा नुपी अमदी ट्रांसजेंडर मियोय पुन्ना चानी तराना सरुक यारी हाइना सुफोंगलोकी अरांबम नोनी अमदी सापम दिलीप कुमार अनिना इबा एथनिसिटी एंड जियोपॉलिटिक्स रेमिफिकेशन ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाइना मिंथोनबा लाइक अमा ngasi हौनबी मतुंग इना फोंख्रे नेशनल रिसर्च सेंटर NRC मणिपुर सिंधुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की मेन गेट के ऑपोजिट लेबा नावरिम सनाजाव पब्लिक लाइब्रेरी हॉल NRC कॉम्प्लेक्स पांगथोगिबा लाइक फोंबगी थरमदुदा DM यूनिवर्सिटी की फॉर्मर BC प्रोफेसर एन राजमोहन फ्रीडम की एडिटर RK रणेंद्र जेट मणिपुर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर N जॉय कुमार अमदी NRC मणिपुर की प्रेसिडेंट TH अजितना अथोइबा मिथुंगनेंसी ओइना सरुयाकी लाइक फोंबा अदुगा मैलेना लाइक अदुगी अइबा अमा ओरिबा अरांबम नोनीना फोंदोरकपदा मणिपुर ममांग चहीगी मे अहुमदगी हौदुना थोकलिबा इरांग ngasi फाउबा लोसिनबा ngamdana लाइरिबा asi kopna nainaba mathau tai मपालम की खुद याउसिंदुना इरांग asi थोखनलिब्रा हाइबगी चिंगनबा लेबदगी थिजुना लाइक asi इबनी इमलोनरिबा लेबाक सिंगी मतंगदसु नैनदुना लाइक असदा याउरी अतोपा लेबाक सिंगना इरांग असिदा करी थौदांग लौरी अमदी लौबा याई हाइबदुसु लाइक असदा याउरी मणिपुर ड्रग ललोनबा अमदी पोपी थाबा हेंगलकलिबा सिगी मतंगदसु इरी हाइकी आर्टिकल 12 याउरिबा लाइक असिदगी मियामना पादुना कानबा लौबियु हाइनसु महंगना फोंदोकी स्वास्थ्य ही सेवा लेसिंगनी कुनमरी के मनुंग चन्ना रिम्स इम्फालना थासिगी तरा तरेतगी हौदुना चथरकलिबा स्वास्थ्य हेल्थ कैंप की सरुक अमा ओइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की लंगमैदोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगबा रिलीफ कैंप ता हेल्थ कैंप अमा पांगथोक्रे यांगनम एससी की MLA डॉक्टर वाई राधेश्यामगा खुसमनदुना पांगथोकपा कैंप अदुदा रिम्स हॉस्पिटल दगी लाकपा तोंगान डॉक्टर सिंगना मेडिसिन ENT ऑर्थो गाइनी डेंटल सर्जरी यावना तोंगान अनाबसिंग यंकी रिलीफ कैंप दा लेबा इनमेट बु लेमना लायंगबगी मथक्ता लंगमैदोंगी तोंगान लेकाइदगी लाकपा मियोइसिंगदसु लायंगबगी खुदोंजाव पीखिबा कैंप अदुदा अनाबसिंगदमक डॉक्टर सिंगना इबा हिदा लांगतकसिंगसु मियामदा लेमना फंगनकी क्लास 6 तकने 8 फाउबगी मनुंगदा लेबा महैरोइसिंगी ओइबा स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन अमा पॉपुलेशन एजुकेशन यूनिट SCERT नसिंदुना जेंडर इक्वालिटी हाइब हिरमदा लंफेल पाता लेबा SCERT की मल्टीपर्पस हॉल पांगथोक्रे पेंटिंग कंपटीशन अदुगा मै लेना SCERT की डायरेक्टर डॉक्टर अयेकपम चिंगलेन खोंबा मैतिना फोंदोरकपदा मालेमस्ता हिंगलिबा नुपा अमदि नुपी एनी की मरकता तौफम थोपा थबक अमदि करिगुम हिरम अमतदा खेनबा लैतना मागी फोंफम थोपा राइट लई हाइबदु महैरुइसिंग अमदि इंकलकलिबा नहारोसिंगदा मयेकसिंगना खनबा मथौ ताई खंदुना ngasi पेंटिंग कंपटीशन असी पांगथोकपनी कंपटीशन असी पांगथोकनबा हाना होटनरंबनी अदुबो लेबाक की ओइबा इशू खरा लाकपना मतम खरा येथोकलुरबा मतुंग ngasi पांगथोकपनी कंपटीशन असिदा पुन्ना महैरुइ चामरी रोमना सरु याबता नतना महैरुइ सिंगी मामा मपा अमदि स्कूल सिंगी ओजा सिंगना सो अचोब मतिंग पांगबिरपगी दमक थागतपसु पोंदोरकी
Ministry of Rural Development Government of India ki sentang makada khungang amaga lambi thong samna hanaba semgot sagat pagi thabak thorom kaya Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY na paikhat labasu Bisnupur district ki kumbi kendra ki manung deski masina suriba thabak sing working period loikhrabasu thabak sing mapung fan loisindriba asi mailenaba RDM di PR Minister na kan mamiyeng sangbiduna mathang tha October manga fawi manungda nova contractor ama thabirakna thabak suba hawan biu haina lamdam dugi miyamna lenga ki puning sing chilakle 11 Star Club Sandang Khonggi Advisor and Loke na fongdorakpada English singnita tareta nipangi PMGSY package sagang to Sugnu Road to Wangu makha fawbagi lambi asi semba losindabagi matangda ngasi lamdamdugi club amadi maya paibisingna lambi de thorakna athuba matamda makhatana thabak shuba honbiu haina khongjang chungsinbani lambi asi matam kuina losinna layakpana kudongtiba amadi accident kya thokibasu leikre kyarak hanasu lambi asi losinbinaba thabak asi busuriba tikadar Laishram inauza Wangjing Soro Khaibam Lekai Hariba Myo Asidasu Mamangda Lamdam Sigi Miyam Hijakre Dubu Tabidre Haidabaka Chap Manare Marilin Nabo Authority Nasum Yang Jangbi Naba Kyarak Hana Media Gi Tong Suwakat Kre Thabak Asigi Working Period Loi Kre Haujikna Maintenance Tawbagi Matamni Hariba Tika Darasana Lambi Asi Loshin Dabata Natana Sandang Khong Maril Gi Mathakta PMGSY Gi Makhada Valley Bridge Amasu ngasi phawba losindana leiri Diversion oina chatnariba wooden bridge asisu two-wheeler lagi hena lanba yadre Loshindana laiba thong asigi makhong RCC asisu quality yaudabana sekhaibasu yauri chahi sigi July 16 ta loshindana laiba lambi asigi matangda kumbi kendra gi MLA S Prem Chandra gi saran konjilda laiba yumda PMGSY Bisnupur division gi makok thongba sing thabak asibu suriba subcontractor Laisar Inaucha local club amadi MLA yauna punna phaminaduna thabak asia thuba matinda Loishinna Bathazba Pinaduna agreement Pawa Tongnakrabasu Tabak Suba Hobide Hayaduna Prajamiang Yapamati Hanagitika Sida Miami Tazaba Latabana Lambi and Madiloshindan Ladiba Sandang Kong Mariski Masata Shariba Belly Bridge Asibo Mapung Panaloshin Bangam Gadaba Nova contractor Ama Mailinaba RDM PR Minister na Akan Mimi Yang Tangbiduna Matangta October Manga Fawi Manunda Nova contractor Ama Tabiatna Loshindan Ladiba Tabak Singasi Suba Hon Buhana Apple Tarokli Universal Friendship Organization Imphal East Headquarter Number 4 Top Yaral Konjin Battalion ki manung chana leiriba Maitei Huyen Langlon Sintam Sanglen Chajal Academy UFO Cry Branch ki kuntaruk shuba mapokumon thorom pangthokre Thormasiga Mailena atuba mitunglen oikiba Wangkai Kendra Relief Camp Committee convener chu oriba amadi Citizen Club Wangkai gi President Oina Mahendra amadi UFO gi phamnaiba singim phamda branch asigi maikidagi achambol lengyan phi Kudol Tam Kibagalona, Citizen Club Wankagi President Naurem Mahendrana, Iputo Pakang Bayekpa, Malim Gifira Sinkat Kibagalona, UFO Gi Oza Lucing Puril Gimapamda, Hayrang Liangkat Naikai Kunabas Utke. Taramada Wankai Kendra Relief Camp Committee convener Naurem Mahendran Haikibada, Tamtiraba Kuki Legal Migrants Singna, Tatarapa Lana Sida Kogi UFO Sajan Lauriba Taulangasi Kuritambada, Loiban Naira Amani. Aikogi organization mayam marakta yamna tamjaningai oiba organization di UFO sajan na topa telekte kanaguma mana challenge sarok labasu masiki damak debate tawbasungam gani fongdoki Tamaduda UFO ki Secretary General Y Meira Bangom Home Secretary L Loyumba Kuman Battalion Secretary Singh Commander Singh amadi UFO ki Maitei Laloi ichini sing susaro yaki Kasampata Labor Sir Vision Future Academy ki lisingani kulumdoi kunmari batch ki NEET exam da mai pak laba mahiri kuntaru opagi tharom pangthokre tharamadu da retired CMO Technopal Dr. Khumukcham Gojen Biopedio Coaching Center ki founder Saram Poirei Thoiba amadi
Smart Universal Academy Sikmajing Secretary Kontauzam Kiran Namadi Darshini Advanced Hospital ki RMO Dr. Ningthauzam Rebikana Chingban Kayana Saroyaki Thoranga Mailena Academy Sigi founder Kumukzam Bijen Kumar Fongdokpada Laik Tamba Loirakpada Corona Lachit Lakpadagi Mihayu Singh Mahitamba Fongdabagi Awaba Mayok Naringai Matamda online the NEET exam ki coaching Horokpadagi Mihayu Singh Yapambagi Matung Ina NEET exam ki physics takpa Horokpani offline the class Tobadagi Mihayu Singh Mai Pakpa Lakpana Mahiru Kaya Center Asida Lakpadagi Center Asimai Pak Nasatharakpani Academicsna India gi oina topper ama puthoknabagi pandamda thabak tawri haina makhataki Haukiba chahi lisingani kulhumdogi mi humdagi hauraga kukinar ko terroristsingna akanba mawngda landarakpadagi laibak thiba nangkhraba miyoi singi imung manungda egalitarian Manipur of the Altruist Trust Imatras na financial sponsorship pibagi thabak makha chatharakpa oina ngasisu laibak thiba thawdosida laikhidraba ningthau khongdagi ningthauzam nabadip amadi oina mani tombagi masasingda mahai masing tambagi sponsorship oina selgi mateng khusinakre tembang asi khusinakhiba aduga mailenena trust asiki trustee member amana hai ningthauzam nabadiki macha hom aduga oina mani tombagi macha ama lehauri Ningthauzam Nabadiki Machanupi Ahal Monica da Tha Khudingi Lupa Lising Taruk Trust Asiki Kuthangda Kaksingdagi Banita Naurem IRS na Kushinaki Trust Asiki Kuthangda Puja Chauhana Monica gi Manau Nupi Chau Pachanu da Tha Khudingi Lupa Lising Manga Amadi Rahul Banerjee na Monica gi Mana Maupa Nupa Nonglen Khomada Thayuna Lupa Lising Ahum Kushinaki Masagi Yum in Call Lejidraba Imung Asna Mamaga Angang Ahumga Lekai gi Minusi Chauba Miyoi Amagi Yumda Changduna Punchigi Nongdam Ngaduna Leiri Lunena Ningthau Khongdagi Laikhidraba Oina Manitombagi Machanupi Oina Mangalai Bidasu Noida UP dagi CSDR India gi Chief of Program Sunil Mohanty na Chahi Manga Chupna Pigadaba Financial Support ki Hanbatha Sigi Senpam Lupa Lising Manga Imatras ki Kuthang dak ngasidagi khusinaba haukre Ningthauzam Nabadip ki masasingi oinadi ahanbagi oina tha khudingi pigidaba financial support asi chahi ama chupna pigidabni chahi sangthanaba amadi makhatana pinabasu trust asina honakigani hari panbe yabdi trust asina haujik fawbada irang asigi chaithing nanglaba angang ni fuhumdoida mateng pikre runana tha asigi lakliba kunthra da Imatras na sinduna thau ground da irabot de kam solidarity to brave hearts haina mingthonba lekat tambagi thoram ama pangthok kadoriba sida miyamna saru yabi haina trust asigi maikati ki pokta pirakli hauji har ki arubana ba mana na badagi laying na ba hona bada sel tumgi achoba awaba ma mayong aduna leiriba Imphal East ningom thong kitna panungdagi Sanabam Bankim Chandra Sahi Kulumdoi Apopa Sanabam Lokesoda ngasi Tingbang Lupki Thomi Singna Sel oina Lupa Lising Taramari Tingbang Pikre Tingbang Senpham Adu Lupki Thomi Singna Angam Basel Khainalaga Panglakpa Senpham ni ngasi ki Tingbang Sel Adu Kusin Lupki Thomi Masu Oiba Mari Shuba IRB Assistant Commandant Puyam Norin Hai Masagi Chahi Kulumdoirom Ta Suriba Machanupana Harki Aruba Laina Amaga Masagi Chahi Kulumdoirom Ta Suriba Machanupana Harki Aruba Laina Amaga Sagun aduna leibagi mathakta makhoina hojik lainariba yuma dusu ising ichauna thumkhibadagi
Pakhang Phaklangi Makha Thangba Saruk Makai Kintaraba Ihang Hanglaba Yum Amada Apokpa Apokpina Kamacha Nupagi Layengnaba Miyamgi Mateng Natana Upai Leitre Haina Kapna Leibagi video ama social media da Tengnabadagi Tengbang Loki Thomisina Imung Asta Mateng Pangnaba Warap Loki Bini Haiki Handak ikui kuidribagi mamangda thambal sangnenda pangthokpa thoram amada Manipuri Chief Minister N Birena state asida tholiba tangduleta dabasi thobal wangjing amadi haidokna thokhanbagi mawongda phongdokhiba wafam yamna laibak thibani amadi wafam adu Delhi Mite Coordinating Committee DMCC ki women wing na kanba mawongda condemn tawi lonina athuba matamda laibak miyamda sengdokadabani haina DMCC women wing na phongdorokli Hiramasiga Mailena DMCC Women Wing Yaifabin High Manipurda Maru Oina Miteida Kukinarko terroristna Andakna Miyam Sahi Ama Makahena Awab Mayok Naringa Chek Asida Maiti Masali Marakta Debate and Rule Politics Tautuna Singsep Thana Honabagi Mong Asidi Laibak Amagi Mapimpa Ama Oina Topam Toktawa Makakni Ikuidna Kuki terroristna drone bombing Amadi Misana Chimbakap Sinduna Misimina Toliba Singasida Mapima Pama Oibaki Taudang Lotna Yingsin Bibagi Mahota Sikumadiba and Rugi Politics Tauriba Silaibak Tibani Maitegi Marakta Amuk Irang Hawanaba Mahaki Wakal Manung Dalayabra Haibagi Chingnabab Amaso Fauri Maramasna Fongdoki Wapamadu Akan Mamong the condemned Tawi Atubada Manipuri Laibak Miyamda Singdopiro Fongdoki Atoppa ama Maitei manungdasu amuk irang hohonnaba adugumagi thaurang ama magi mapung manungda leibra haina koina susingnaba paujai adu khara thuna CM na sendokpirau aduga akoi mayamgi aduga hai CM na haigi bawase akoi mayam na yajaninde yam strongly condemn tawi please don't do this we are all Maiteis and you must protect us. Manipuri Maming Leraba Iba Professor Ibuhal Singh Kangjamna Iba Loan Nainarol Haina Minthonba like among us Fongkre like Fongi Termado Kangjam Enterprises Nasin Nasagolban Naurim Tong Lokrak Pam Lekai the Leba Iba Sigi Yunda Pangtoki Bani Termado that Saknab Saita Nainaroi Professor Nomaitem Tombi MU School of Humanity Hanagi Din Professor Polem Nabachandra Singba Maming Leraba Iba Madi Aibi Kana Sawyaki Kairak GP Mayang Lamjau GP Irengban Choramadi Bijoypugi Khangalaba Nupi Singda Matau Karamna Field Testing Kit Chizinaduna Water Quality Monitoring Karam Matawuni Haibagi Matangda Nomagi Obat Training Program Ama Anganching Ecopark Kaksing the Pangtokre Ngasigi Training Program da KH Dino Devi Junior Chemist Kaksing PhD Amadi Boni Sapam Lab Assistant Kaksing PHE Division na Training Singda Matau Karamna FTK Chizinagani Amadi Water Quality Management Information System da karamna upload tawguni haibagi matangda sandong takpaga luina changnaina ising test tawba madi reporting tawbagi kana bagi maramda wapam kya thamki ISAJJM Kakching Oriba Adam Kakchingna Kakching PH Division ki meeting makhada sinba tharamaduda Adam ki Secretary Secretary Amadi Kakching PH Division ki SO Salam Because na su water quality monitoring matangda wapam sing thamki Tharongi mawon na swasthya hi seva campaign gi saruk ama oina participants na anganching ecopark ta upal kya su thaki Irebak ngak pada pambom dingtuna Maitei amadi Maitei pangal ani gi leinarakliba amata oibagi maribo yaikhai thukainaba mongda audio ama viral ohalakpa si yamlai mathong huktaba thawng ni haina fox amadi chatminariba lupta tarukna phongdorokli Hiramasiga Mailena ngasi kwada leiba Federation of Civil Society Organization Fox Manipurgi Office ta loop asiga chatminariba lupta taruki thongi sing yauna pangthoba pawgi mifamda Fox ki General Secretary Angam Punil Kumar Hai tha sigi tang tani panda social media da audio ma viral ohalakhi baduna Maitei amasong Maitei pangal ani ki leinariba amata oiba nungsinabagi mari asida singchep thanaba sinba oina thokale
Maitai Pangalsing Chahi Cha Kaya Mamangdagi Maitai Singa Amata Oina Leminaklabani Chahi Tay Kuntakiba Lisinga Chanipan Marfutara Matogi Anglo Manipur Warda Amata Oina Leminadna Pambom Tingminakibani Leba Sigi Hauzik Oriba Kari Tokadagi Kangdabasida Sigumba Audio Tadokna Oheli Yamna Matung Huktabagi Tabakni Government Su Sigumba Tabak Taribasi Maitai Laktagi Oirabaso, Maitai Pangalaktagi Oiraso, Tidok Laga, Matik Jaba Tabak Laukat Biu Maitai Pangalaktaso, Sigumba Tabagasna, Tamoshokpa Yaramba Lairabaso, Tambiragano, Ekoi, Maitai Pangalgi Puari Kangba Matautai, Academic Syllabus Tahapa, Tambiba Matautari, Puari Kangdabana, Sigumba Matung Huktabasi, Tatarak Ogani, Leba Sigi Hosik Mayok Naribala, Sidasu, Maitai Pangal Singna, Malibaki the Mark Pambom Tinglibani Haina, Kangba Matautai, Tungnam Jata Manipur Sota Honaba Sinbagi Mahutak, Sakot Naboina Namnasi Haiki. Tidokminaraga kana no karba tawrise kana no gari uran ma tawriba phata auti tawriba masi singje koi tidokmina badakar oi adu maitai lakta juniko adu koi masi puna makse manipur timine bisina pai khibikna bakoi singda koi chalaga koi madu tawide tawiranu hai bese koi masin puna mana aiminasi kariguma hai bada yarakta taragadi yadabe thabakse miyam puna magna manaba ma oina koi na mokoi gi matakta thabak oina onthorak na bisu masigi media gi thongda madu ju thamjari Paugi for Madu Sark Yakiba, Manipur Maitai Pangal Welfare Organization MMW Ogi President Bawai Korimayumna Hai Maitai Musung Maitai Pangal Aniki Nushinaba Tajanaba Mahanaba Honarisi Kanghau Dabadagi Lanagi Interesta Oregasu Nagumbagi Itildagi Oregasu Tungdadi Asigumbasi Taubiganu Maitai Pangalasi 15th century gi matamdagi Nushijana Kundalaitana Leminarabani Karigum Matamda Thadok Naba Yaradaba Maria Sida Mapangia Sabagi Nushiki Sahum Yelosi Haiki. Loina, Equina, Aroba in the Tamzaning body, Equi Masin, Equi Maitai later, Mafunda, Pangan Kashu Late, Equigi, Basi, Tripura the Boiro, Bangladesh the Boiro, Aduga, Manipur, any from the More the Wagasu, Maitai, Maitai Panganse, Hadon of Yadraba, Equi, Proof Amani, Hibase, Masi. Masi Hamina si Habasi Haragai essentially. Manipur Papers Hainaming Tumbalai Ama form with term among us is Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Auditorium Hall the Pongkre. Live form with term Madura Saknaiba Film Director Aribam Siam Selman a chief guest Amadi Taragi Shugi Chairman Kaideman President Oina Saruyaki Volume Ohum Oiba like a form with term Maduga Mailena Kaideman in a phone Pada like a sea Manipuri pass President the Yumpam Oiba Amadi how to talk the Bayrang Sigi Mari Makong Tidoknaba document Kia the Yumpam Odna Ibani like as it look as the Yauriba Kang Ahi Kayasna Punchinuna Putopani like Asina Tungda Manipuri Matanga research Tongingba Nahasing na Kanabayam Oigani like Asina Warshin Ama Karam Napurakani Hybridisu Nenatuna Happy Haki Mahana Makata Aduna Taraki Jeshu Hariba Loop Asi Tungan Tungamas from the Ladiba New Kiana Punchinduna Semani Loop Asi Hausiki Oina might take Kakta Oibasu Matung Tarakpada Lamda Masigi Furu Kuding Yautna Hena Chok Tok Nabagi Pandam Tamli Lena Kuki Lamhen to Henbasina no more Kantana Lamda Masta Landarkna Manipur Tuana Honaribasi Amata Oina Punchinduna King the Matautai, Lady Balup Sing, political party sing, Mipung Kuding Maki Oiba, Apunba, coordinating body Amasim Matautai Hanis of Honduki. Coxing District Manung Chanaleba, RSS Pangantavi Shakagi, Karyakata Singna, Seba Barati, Manipur Kusanadna, Nasi Irangasna, Madam Oiduna Pangantabi, a Koba the Ladyba. Relief games in that no Mugitangai Fadna Jungle Polam Sing Yauna health checkup, Tokibagalina, that lang taxing Yauna Polam Kaya, Pangantabi Sakagi, Seba, Pramok, Dr. Lysam Haridasna, losing to Nayan Tokre, Tamadu Yaduna, RSS Coxing Kandagi, Sampak, Pramok, Dr. El Dayanandana Hojik, Langbantagi, one Rabamatamasida, Soyam Sevak Singna, Ngambam, Senpam Potokatna, Madin Karapi, Fondoki.
साहित्य का मई लेना अयीबा अयीबी कयागी अपुनबा लुप अमा ओरिबा राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोल लिंखत्खिबा कुंथ्रा सुबा मपोक कुमोन थौरम द रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामदर क्लब असना सिंदुना ngasi pangthokre थौरमदुदा मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली कन्वेनर प्रोफेसर राजेंद्र जाम्बा राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोल के प्रेसिडेंट के एच ब्रजमोहिनी लिरिसिस्ट एंड किरण कुमार एल मेमोना थोबे मिथुने ओइना सरुया की थौरमदुदा खाइदेम तोम साहित्य मना लिसिंग अनि कुनमरी की मना फंगलबा येंखोम नीलचंद्रदा सेल की मना ओइना लुपा लिसिंग कुनमंगा सोल साइटेशन पीदना इकाई खुमनब उतकी लोइना इरेंग बम मखा लेकाइदगी nganगोम रामेश्वरीना इबा लाइरिक नुंगशिबगी इरेदुना सुफोंकी थौरमदुदा राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोगी हाना थौप्रोमबसिंग यावना डोनरसिंगदा सोल अमदी मोमेंटो पीदना इकाई खुमनब उतकी क्लब असगी मेंबरसिंग ओइरंबा लायोख्रबा सकनारबा अयीबा अयीबीसिंग अमदी मणिपुर थोकलिबा इरांग असदा लेखिद्रबा थौबा अथौबसिंग मफमदा हेकलेका तमना मिन अनि तुमने लेपना इकाई खुमनब उतकी ngasi ayu pung nipan taba matamda jiri news network JNN की conference hall da जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की लाइफटाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चांदम कमल सिंह मिफम मपू ओइदुना पांगथोखिबा मिफमना कुपना खन्नरबा मतुंगदा लेबाक निंबा सरेंग चांगदमनबा क्विज कंपटीशन अमदी लाइकपा चांगदमनबा की थरमसिंग इरावत थाबुंग था सिदा पांगथोकनी हाइना तोरमबदो लेबाकी फिबम अमदी हौजिक जिरिबाम की लेरिबा फिबम असी येंगना पांगथोकलरोय हाइना वायब लौक्रे अदुबु लाक्लिबा सेप्टेम्बर की तांग 23 इराबो लेखिदबगी थरम अमदी तांग 13 इराबो की मपो नुमिन असिददी चमना अयुक्ता बाबुपरादा लेबा जननेता इरावत की मितमदा मियाम लेसु कटपा अदुगा नुमिदांगी मतमदना मैरा कटना थरम असी पांगथोकपा हाइना वायब नकी ngasi की मीटिंग अदुदा जिमे की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर सिंगना सरुया की जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असि लानबुंग अमा ओहेन्नबा कुगी टेररिस्ट सिंगना प्लान तौरी हाइबदो नोमगी चुमलकदौरे नुमित खुदिंगी मैतै खुन अमा ओरिबा मोंगबुंग खुंदा बॉम नोंमे कापना अटैक तौरिबा असि खुन ngakpana कयाम कुइना ngakna लेगनी लेरिबा सेंट्रल फोर्स सिंगना बाबू अमगुम येंगना लेरबरा हाइबसि जिरी प्रजा मियामगी वखलदा हंगली सैजांगदगी कुकी सिंगना नोंमे हेक कापना अटैक तौरक्लिबा असि सर्च ऑपरेशन तौना अमदी कुकी टेररिस्ट सिंगसिबो ngasi फावबा ताकथोकपगी ममी उद्री मसिना मरम ओरेगा जुइदा लेरिबा कम्युनिटी सिंगदसु वखल नुंगाई हंदबा अमदी नुमिदांग यरोकलबदी नोंमै अमदी बोम की मखोन ताकनी खनबदा तुम्फम चाफम खंगनदबा अमा ओइरे हाई ngasisu khungakpa singna drone na central force singa kuki terrorist singa jeti road romdagi mongbung saijang romda changnakpagi mami uri lonena masing yangnaba phaba kulai paipa kuki terrorist na jeti road romdagi mitai khun romda changnakpa uri masina maram orega jiribam district asida chobalanbung ama soidna oiba yai yari haina akhang hai singna fongdongnarakli phibam masi matam chana security force singna laksin haudrabadi misi mina yamna thokpa district ama oirakpa yai hari मालेम अपुनबा थांगता माहिकोल मतमना किमाक्स पोरमलेन अपुनबा मरु मालेम सोसाइटी फॉर येक सलाई कल्चर का खोसमनदुना लमयानबा हिजम इराबोट निंसिंग थरंगा मैलेना सिंदुनानी सुबा लालोंग यंदमनबा थांगता के अथोहेन चांगदमनबा थरम लाकलिबा सेप्टेम्बर की तांग 9 कुंट्रादा लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकलगनी हंदे की चांगदमनबा असि सब जूनियर अमसुंग जूनियर हाइबा कंगलुप अनि खाइदोकनी कंगलुप अनि मक्ता नुपा मसा अमसुंग नुपी मचा की हाइना कंगलुप मरी थोकना चांगदमनगनी चांगदमनबा असिदा सौ यानिंगबसिना मालेम अपुनबा थांगता माहिकोल मतम ऑफिस तगी अकोबा मरोल खंगबा यागनी हाई
Alabama ki Birmingham da ngarang numidang athengbada nongmai kapna mioi mari hatkre hari mioi kontrak ngapigani mioi kun henmana sokre nongmai paiba kanglup amana miyam amada ngarang numidang pung 13 rom tarakpada 5 point area gi 20th Street near Magnolia Avenue da thodo to thokibani mioi homdi mafam aduda siki mari suba victim aduna University of Alabama at Birmingham Hospital da lekidabani haina Birmingham officer Truman Fitzgerald na fongdoki ahan bathijinbagi matung ina victim singa lambi de layamba yai natraga gari amadagi kumtharak pa oiramba yai haina authority na fongdokre Israeli fighter jet chungna Lebanon amasung Syria da landakre Hezbollah commander Ibrahim Akilga militant group na atoppa militant group amaga waishana duna leringay da IAF warplane singna landaki binhari disingani kulhumdogi October thadagi Hamas na landa duna hojik phawba Israeli lisingamaga chani hatkre amaromda Lebanista civil defense na di Israel na Ibrahim Akilbo hatkibani haiki Lebanon gi Ministry of Public Health na di haikibada thawdo duda mioi taramari shiki humfutaruna soki Sanabagi Pauda District Sports Association DSA Kaksing Sinduna Association Nasiki Ground da Chathariba Tanipan Suba DSA Trophy Invitation Football Tournament Lisingani Kunmaragi ngasi sanaki pa match da YWU Kaksing na SGO Palelbu Panjal Manga amad thoikre YWU Kaksing ki Panjal Singjo jersey number 18 H Kumar na first half loibagi minute nifuga half a minute anida second half ki minute humfuni thoi jersey number 10 I Pio Bartana minute humfutara amadi humfutara nithoi jersey number 9 TH Tombana minute humfutara maija chanki SDO Palagi Panjal amaduna jersey number 23 S Sometna minute humfuta chanki bani Thase ki tarama pandagi kunmathoi fawo Uttar Pradesh ke Lucknow ta pangthokiba tarama shuba National Kung Fu Championship Manipur ki team na gold manga silver ani amadi bronze ani purakre Pangthokiba championship adugi junior gi 50 to 55 kg da takelamam chingni mana gold aduga Kerry Mayum Johnson na 65 to 70 kg sanda event ta gold amadi category asimaki tuiso event ta silver medal lawrki sanda event ki 50 kg category da KH Juvaras na gold amadi taulu event ta and event na silver medal lawki sanda event ki junior 40 to 45 kg da Anobam Roses na bronze sanda event ki junior 55 kg da N Srinivas na gold amadi tuiso event ta bronze lawki senior ki 50 kg category da Y Avinash na gold lawki championship asigi damak Manipur ki oina tis Sunil Meitina team coach L Mangal Sana Sanda coach B Achoba Sharmana Taulu coach amadi L Momo Sharmana team manager oina Hanari Singbol Luchingna Saruk Yarubani Imphal East District United Clubs Organization Iduko na senduna ahanba panchayat level Irabot Memorial Sepak Takraw Tournament lisingani kunmarigi Champion Elite Club na Laukre Youth Guidance Club Kongba Khetrida ngarang dagi chatharakiba tournament gi ngasigi match ta Elite Club na YGC bo kunmathoi taram do amadi kunmathoi mapan da maiti pi kibani haiba tournament na sida panchayat asigi punna team marina saru yadna chatharakibani lolna makong mathang takraba singda manamatum singsu lanthokki Losimbagi Thamadu Data Kelamam Dijo Mangang President Imphal East District United Clubs Organization Iduko KSS Rajan Mitei Vice President Amuko KHB Joy Vice President Youth Guidance Club Amadi N Jadumani Singh Pradhan Uchekon Nongpok GP na Tharama Point Savyaki Aribadamaro Pau Amuhana Lamphel Park Court Complex ta National Law Adalat ki Tharam Pangthokre Samuk mapan suba dana neta irawat ki mapu kumon tharom kaksing da pangthokre amasung tanipan suba DSA trophy gi ngasi sana ki match da YWU na SDU bu panjat manga amada maiti pi kre imes PAODAM pizibang ngasi di matang sa losinjari meeting tabir pising bu amuka na kurumjari